Ini guys, ini mini zoo. Mini zoo di Kunir. Miau, 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 miau. Wah, dia nggak mau muncul guys. Miau, au, au, au. Miau, miau. Burung yang nyaut. Ah, dia nggak muncul guys. Wah, ternyata dia muncul guys. Ini serigala putih guys. Cantik banget guys, serigalanya putih. Nah, di sini ada kucing guys, tapi corak bulunya kayak macan tutul guys. Yang satu lagi tidur. Tuh, serigala. Wah, ini dia. Tuh, lihat coraknya kayak macan tutul guys. Wah, ada yang muncul guys. Ini kucing yang warna abu-abu guys, tapi dia coraknya belang-belang kayak harimau guys. Tapi dia nggak menampakkan seluruh tubuhnya guys. Badannya nggak nampak guys, jadi coraknya nggak kelihatan. Cuman sedikit guys. Wah, pokoknya lucu-lucu banget guys. Waduh, ini udah kayak macan tutul guys. Yang satu lagi tidur, sakit kali dia ya. Hidup terus tuh kucingnya. Wah, ada serigala, ada kucing bercorak macan dan harimau guys. Wah, mantul nih guys, mantul bingits pokoknya. Check it out, check it out. Wah, dia dideketin takut guys, dia mundur. Wah, gak usah takut miau. Hai miau. Wah, kamu cantik-cantik banget ya. Woi, mobil guys, angker benar deh guys. Aku takut mobil yang ini guys, gede, Fortuner. Oh, abang bubur langganan guys, kita lagi nggak beli. Biasanya kita beli, lagi tidak beli. Martabak. Iya. Oke guys, kita melanjutkan perjalanan lagi guys, mencari ondel-ondel guys sambil jalan pagi guys. Oke guys, check it out, check it out. Yuhu. Adit sekolah bu hari ini juga libur. Oh, sampai Senin baru masuk. iya. Makanya ini. Wah, ini guys ada ondel-ondel cantik-cantik guys, warna merah guys. Wah, lagi joget di pinggir jalan guys. Waduh, mantul nih guys. Check it out, check it out. Wah, ngapain tuh ondel-ondelnya? Usil banget guys dia guys. Aduh, topi temennya diambil guys. Temennya kepalanya pitak guys. Rese banget guys dia. Aduh, kasihan temennya. Lagi nutupin pitaknya malah diambil guys. Topinya aduh. Usil bener nih ya. Ondel-ondel. Aduh, dia joget guys, kegirangan dia guys. Lincah bener nih, mantul.
Oke guys, sampai sini dulu guys. Jangan lupa like and subscribe guys. See you, bye bye. Jangan lupa saksikan channel-channel kami berikutnya di Ondel Mama guys. See you. Check it out, check it out. Yuhu. Assalamualaikum. Sampai jumpa.